Mga nyor, maayong udtod ha, pundo lang usa tas balay nyor, kay puwerting inita gyud sa panahon, bisan tuod nag-uwan-uwan adtong niaging adlaw, pero gibawi raman sad dayon. Karon nyor kay naaraman tas balay, hasta atong pinalanggang yasi giinitan pud sad guro ni siya. Paila ilan na munyor among dalagita nga putli uyamot nga hangtud karon wala pa gyud ni uyab. Sa kainit sa panahon, pwede ra siguro ta magkape ani taud-taud.